ndidi Yesu ine kumushera ine kumurunda ine kumuronda hariho no karengo wamutunga ritobona umurundo kirize Yesu kumuje no wamagaragawe wamwiciriza eyawe byona nabitaha program ni James Manta kandi ine clear izoba rya Sunday 2018 ebyukwezi kwa 8 12 Nsima mukama ahabwa Sunday nsima mukama ahabwa yiwe ordinary program James Manta Sima mukama ahabwe byatukurire of course bingozi byensi bikawayo ne babirumone bitene bishomane bitene binyegera like that konka mukama tuberiyeho twine cyonce cy'amagara twine cyonce cy'umwiso izo ni imbabazi mbe twine kumusema n'utwakubahine mirabana myesi tukurabana Echo kachitwaikaho netweka cy'ikigambo cy'itizoberi kandi n'igisigango iwe obyuno yitebekanza kuzahira mzo ningo bundi wagireyo umuhereza warhanga Reverend Mugisha yakira nayinda kutereza enjeri nunje munonga kandi ratugarize mu amasiko iratugarize mu amani ngo bundi nitwabe wira amasiko tukabasa kugaruka mu amasiko nangwa abatine businje nomanya omakagito ko biliyoni bihango bundi turire tutine businje kuko muhereza warhanga yija kutugariza mu amani yija kutumuriza indindi no kutumuriza abo kuba kwakugire bugambo byarhange biyacururaho uhurira wagira kwikikana mwene interiza tumwakire kandi atuyanjuje tukomize na program Reverend Twakushemera Madam Kerea nakushemerwa kama simwe mwe nashemerwa munonga murundo gundi kureba ngo ndiyo ningamba n'abantu baruhanga ari yakonzire aho okubaho kwanje no kwawe nembabazi kanojya ngutimbabazi kataru I am telling you Reverend nikushaba ngo tushabire then nabanyuma twaheza kushaba tuze aha kigambo cy'ikizabere mwene mureke twecureze umishoga ruhanga tumusime kandi tumushabe twetaga ibyo moyo n'ibyo mbiri ruhanga tatito ruhanga umwana ruhanga umurukwera yumanya imibyamire yitu n'emitambure yitu n'emitekatekero yitu deba ntusima ahabwizoberi okubasa kutureka tukaba bahurire umisho gawe titwe kuyeho nembabazi zawe zohereza abantu bawe nani ndebe birungi byawe mukama okurwo mukasheshe nakusimusaheji abantu bawe abahurire ikigambo abakuza kure ikigambo cyawe yugura matugabo go munda babase kure ikigambo kandi kitematemera umitima yabo nitwe twenda tungamane gawe iwe Yesu Kristo mukama wetu amina mukama simwe Madam Kerea wishemwe n'abantu mwe n'abatkurikirize abaryokwe abakurikiriza TV West nembabazi kunkubani mpurangu ndiyo TV mpuranshemeriro munonga aho kuba hari unkwebuza nkajya nkunka ninyo nkana gambiro ngo Dawudi Mugabe kwimukire yaza umuhekaru ye yazo mu ihema nshoma mu Samueli wa kabiri umushorongwa umushura mushanzu umushorongwa 18 ati ninyoha ayi mukama kandi neka yanjye nico ki iwo kundinda ukampsya bishemwe ogwahurikirize nyenda kubuza nibo tekateka haryebi iwo kubaho kwawe niki nembabazi kamasimu amazina Reverend Mugisha Nasani Karugaba kandi arukurwo mu West Buganda Diocese mu busaba dikoni bwa Ryantonde kandi nindigo mutabundi Ryantonde abwembabaza ruhanga ndi school chaplain na Chenyisina secondary school ninkora n'abana bishomero ukurwe 2015 up to now I'm the school chaplain kandi nkinkoraje munonga oyongerira hwaryebyo am the diocesan chair coordinator wa West Buganda kandi ubuzarwa bwanje ninzarwa omu West Ankore omukanisa yibakweta rwa Mujojo obusaba dikoni Kabwohe municipality Shema okwe niyo amakaganje gari mama wanje niyari mbwene nembabazi kandi banyanyaze nambwene bampurikiriza bingi abarumuna banje banywani banje mukamasimu nashemerwa munonga kunkuba ningamba nimwe aha TV West aho kuba eginez nerangirire nsiyona ikigambo cya ruhanga mukamasimu nashemerwa munongo kunyakira kandi nasima ruhanga ku ntambuzo rugendo ku Ryantonde ku studio na mu mpando mu harimo ibizubu bingi enkonji amabare kunka kurengo yabiravyemo nimbabazi mukamasimu asimu Yesu tuzakigambo cy'ikizere mwenu bishemwe abampurikirize abaryokwe kuntungire amahurire kugira ngo nintegwa kuza kubura ikigambo RTV
nagezaho kureba umwoyo rukwera namubuza nkore iki abantu aba buwaza kunkwasa abantu abemitima eterire abingi bagumire abandi nibakunda abandi tubakunda mbagandire iki mbwenu ikigambo cyerizoba ikinkwenda ngushome kiriyo mu kitabo cyo muburuzi ntwenda kugabana ibigambo bimwe ebye nemshorongo mice munonga ikitabo cyo muburuzi eshura ne 11 haza nduza kushoma umushorongo kubanza kusyagwa kana deni njya kubongeraho n'ibindi konke kitabo cyo muburuzi aha mpapura runana munana umundaganege yira nebigambo ebyo nanishabo uwishemwe munywani wanje Creya bikureho ampapura runana munana deni runana munana imshura 11 hazo mushorongo no gukubanza haro headingi abo kuba ubuturyaha nambwe Creya burya wimuko mukashese kwiza gukora konka nokora gi nyena buturebe kigambo cyo gukora nico nkwenda kustikinga we rizoba aho kuba abantu kurwo mukashese ruhanga nathereza mani athereza ubwenge athereza buri kimwe cyona ayimuka tugenda okore konka bamwe nibakora konka tubakora je ngwe ni nyena mutureba kigambo cyo esura y'ikubanza 11 umushorongo kubanza kusyagwa kana Omuburizi eshura 11 umushorongo no kubanza mpako gwa kana heading nigira ngo ukukora je tucine umwanya mama jiza embibo zawe ahameizi bwanyuma y'ebiro bingi oryazireba ha abantu mushanju narumunana umugabo ahabo kubato rukumanya kabi akaribaho umunsi ebicuku biba byijwire njura eshesheka hansi kandi kiti kucigwa nikireba ubukizi bwa buryo nari bwa bumusho aho kigwa niho kiguma uhanga amisho omiyaga tabiba kandi oguhanga ebicu tagisha kama simwe webare kamfuterero mungara ko bashoma gicicwe kacamani mukama simwe abatwirikirize nani mbashaba muterero mungaro Creya Madame Creya ashoma gicicwe kecho kandi twakitegereza mwenu omuramo gwanje ukoraje Madame Creya ntwimuko mukasheshe abantu baruhanga bimuko mukasheshe bahereza mani konka bakora amherwa byona ushanga accountability tagira ki targayo ni manyango buturyokwe yiwe okodire obakwira murumo nambwe no mu TV yomwe tukugira ngo uboroho bakakwereza umurumo kwiza gukora konka no koraje omu office yorumu bakwira murumo kora no koraje murundo gumwe nkanyine bishop wanje unkunda West Buganda mbwe nuko nakire umu office yanyakira nkuko wanyakira yangira reverend nakushemerwa mujebare namugira nti tukora witu nitugambo Ruganda tukora akanyiga yanyiga ya kakunyiga yajya tuwanji tukora ati baro ina kwire nkakwereza kugenda kugezaho nanka kwereza gukora mbwenu ekigambo ekyo kucyanyizira nareba umunsi yitu Creya abantu ono imuko mukasheshe ko kuyimuko kazo mu TV ukora konka obundi tokoraje kandi kamheru ubura kusima mbwenu heading yanagira ngo okoraje tukino mwanya abishemwe nabagira ngo ahabwe mbabaza ruhanga reba turu ncyakare hati turuho ncyakare togizireke konka rigase nange cyo umukuru gukurize kurekaho nuguwa iwe office ye bakutiremu amakagogiremu umurimo gwo kubakwire no gukoraje nange nokora kamaririze abingi nakora kamaririze kamare konka muherwa byona atandika kwetombwita bakimugira konka Creya umurimo ko utagukoraje ati nyone ko mbwenu ukoraje tukino mwanya nani nyenda ngubishemwe abaryokwe ekigambo eke tukutware cyakubakikuru munonga okoraje mbweno umushoro ngwikumira gume yagira ngo mama gize mbibo zawe hati season yo kubiba haza abingi kutugambe kubiba nango kusiga embibejo umuntu nambwene hati yaza ahabinyebwa ahaburo ahimba nga hati yitwa ababurizi bengiri o kigambo kitu nico embibo
nambwe n'ubundi ya TV West ndiyo nimbibe mbiboyeje konka yajya ngo mama gize mbiboye zawe konka na ahinaza kugiteka na harwa mizi aho kuba germination kwe kuza kubaho ntatiye kuba hariho process yo kurabiramo mbwenu process yegeruho ikigambo cya ruhanga mbwenu mama gize mbibo zawe iwe embibo zawe zo bibire ozitire hamizi nangi zigira hantu homire rero rigenda nambwe kunaninda bo muhanda nareba kunu yenzure bwire hariho bicweke bimwe ebwe musana gutire konka no kuteka mbonegira ki nanisha baruhanga umwoyo rukwerogu embibeje itwaza kubiba eyo kora je tutari gukora aho kwano yimuko gukora hariho umuntu ninkira kupurira abantu kubagamba bitunanga kayi muko mukashije kakora ibyakora birinka tinkumanya Claire barakuburizo bitukatureba na yimuka naza TV na akora biki ebyo kora nibirebuka wani nangu ebintu birebuke kora je kandi usima ninsima ruhanga ahabwanje nambwenu mbese nyoni nyo hakureba ngo nyizire ku bubembi bo umubantu baruhanga na Claire nambwenu yagishemera urumbi bejo umubantu baruhanga abingi babiremba kora ayimuko mukasheshe kongo kora je kugira ki kurema tinkumanya ko ni mubireba muta government yitweje iturumu ababembizi bitu ba politicians hatwa kuba naronda karuru bantu mwenye na mu mpaka ruru nje kubakora nga we nayenda gukora konka nakora je achika amwanya gumwamutekamu hata ayekora enda ye abura kumanya gukora abantu yagiziriki mwene bishe mwenye nangu ekigambo cyo gukora mwamwenda ngo musimwe ruhanga abantu bakusime genda koreje tukora kwikiriza obwire kumanya ngo hati nambwe ni program tingumanya bane wasazinga umuntu najya kandi ne nkore saha zanje konka hariho zindi zo kwenda gukora azo musiri azo murimo gwa office gwa muhereza we ekota gisiga yagitekanka bakiza bareba ngo wagize we yakora konka ti yakora je konka mwenu ninyenda ngo utongere ibigambo ebi wano ndakoraje kusimwa ruhanga n'abantu abo twire nabo Claire bikoreye kitabo cyo kutandika haza turebe ibigambo ebi kabiri y'abantu babiri ruhanga ukuyabe nagamba esura ya kana umushorongo gwa mukaga bakaba ari abantu babiri ekitabo cyo kutandika eshurina umushorongo gwa mukaga no gwa mushanju hariho ibigambo ebyo ebikwatagana ne kugira ki no gukora aho kubantu kora amwe nibasa utasimwa konka wakora je kirungi cyarigamu nambwe Claire ahero inyoni mba nimbihurira ne basime mu rumo gwawe haza mbwenu ebi byo kureba ngo bitibiriho nabakusima tinkumanyo we n'umunsima tinkumanyi we nabakusima iwe byo kora ebyo rumaka gawe nabakusima mbwenu mushorongo gwa mukaga no gwa mushanzu Claire akamusaba usobero kweche heading negira ngo bya Kain na Abel hato gwa kari Kain na Abel ngo kuri nyowe na Claire twazo mu studio mu hati ruhanga yatereza task nanga murimo mugende mukore bakaha kwanzura ishura ya kana umushorongo gwa mukaga no gwa mushanzu mukama yabuza Kain ati nenchi echakukwase chenga kandi nenchi echakwirimbya ahamisho ku orakoreje turukwija kusimwa konka korabe utakozireje ekibini kija kuguma kibandami ahareji kikugwerire konki woshemerire kukitegeka mukama yabuza oha Kain na Abel bakaba ari abantu babiri ruhanga ariyo nakubuza umukasheshaka tinya ndiyo nukubuza yimuko mukasheshe yakwereza umurimo koreki na neki mbwenu ahamuheberwa byona waza kuhereza accountability bishemu haro kuhereza accountability aha murimo gormu imbere nintangara nani ndeba izo hakaro amahurira TV West head teacher bamuhereza umurimo go kwebembera ki abana okubashomesa muzire ya leta ki abana yashasura school fees nangwa headmaster yajya tunubora zirete njya kubinga nambwe ntati bamutira umucyomi abere najye ngo nakora konka atakoraje okora kwawe niki accountability
mbwenu abantu aba babiri Kaini na Abeli ruhanga kabatorana nkuyantorana nyona Kereya twize tuhereza abantu ba ruhanga mu mishobo yathereza task mbwenu twahika akwereza accountability hariho umwe oba kusima mbwenu nimanya ngo iwe ruhanga naza kusima mbwenu yabuza Kaini ati nenje cyakwiririmba misho nambwenu hariho unkugambira watandike kwiririmba misho ati kandi guyamugambira nibi nenje cyakwiririmba misho kandi nenje cyakuretera kugira kiniga abo kuba ori kuyaresire ebi ruhanga yamugambire kora tiyakiriza tiyakora akakora konka tiyakora ki tiyakora je mbwenu umushoro gwa mushanzo nagira ngo kora akoreje tori kwiza kusimwa tugarika umushoro nguguriya omukitabo okoraje okine omwanya aho kuba bishemwe nyenda kubagambira enseji hati ndoho nyincha karitimbuza kugira cyo konka obwiro omwanya ogutwine wagukoze sota kukurabe kuri kuburengiri waburira kukurabe kuhabura abantu baruhanga kubaho umukibi wawe kikora kurabe kuri yo kuhinga wahinga wakiriza washarura mbwenu okoraje okineki omwanya aho kuba omwanya oguturumu office yorumu Kereya ati kumanyangu eji office yorumu kana nyentebeje nambwenu esaheje yiruhanga yampereza ninyena ngo abantu abampurikirize mbakorereje kigambo cya ruhanga aho kuba esaha yona tingumayenda kikanizinga ninze kugirigamo ondiza gigireke ahabo kuba nkino mwanya ogu nyino kukora ki iwe mukazi we ori omaka ruhanga kwira mushija nabana konka no koraje aho ko saha yona neza kugira ki offices zizitura mutwena amakaga baktwire koraje hazo simo ruhanga mwenu kutugariko mukutandika ngukora akoreje tori kwiza kusimwa tiko hamya hariho umuntu akwimuko mukasheje kerebura uwazo mu office omu nambwenu nyo nakusima tiko manya bari heru imwe tiko manchi bafuteka teka kumara numusima muterero mungaro kandi kumara musime murimo yite tukora muterero mungaro aho kuba ntwenda kusimwa tari umuntu akora atakwenda kugira ki mwenu kora akoreje tokuza kusimwa konka kora botakozereje hariho kiyakugambira kigariko mu ochomeje kora atakozereje konka kora botakozereje iwe wishemwe mushija wo mukazi we ori mu office ori mu rumo gwawe ruhanga kora atakozereje ekibini kija kubandami aharije ekibini kibandama kubandama no kumanya okubandama hariho deni nyonyene nkoko wanje mbwene kuzitera amahuri zanze na kuzara abana barungizi bandama haza zibandama zara ubwana burungi obundi bubi obugire bugyaraki konka wano nangwe kibi kitazara kikakanya koraje aho kuba wikiriza cyakubandamira nikiza kuzaza bintu ebitari yo mugasho ombantu bawo kikuzaza obwisi obwangane itima orebe ohurinka Reverend Mugisharyaro TV utumwene kandi umwanya wo kushemerwa iwe ahabo kube kibecyo aho kuba tokozireje mbwenu nimbashaba ekibi ngwe kibi nkijaguma kibandamika hi aharije konkiwe oshemeriye wishemwe konkiwe oshemerire kukitegeka iwe wenka oshemere kugira ki aho kuba niwe oyino bushoborozi ekibi kirumwe miringo mingi Kereya abantu twine bingi nangwa no yereba omukazi azwireje omushija azwireje office agigirumu no mushija atire mutayi konka yayine kibi otaho mu office uburura watina nabagambira ubu headmaster akashome bitabo yayetegereza namanya ngo omurimo gwamuhire no gukushomesa ki abana konka ahabwe kibi aho kutakoraje cyamubandamira yargaha kushomesa yakorera bitagizireke arwe twanshoma twanturiyo umukanisa tugira ngo turekire bitushemire kora twakore bitashemire kora mbwe nakarungi tukagizireke Kereya karungi kakurumu iwe akumpurira ari TV eji kandi agurikirize ngireji akarungi kariyo muriwe abantu kuba kubamba kureba bari kureba makarungi nangi no mubiri no mubengeyo hariho kutsanga no bengeya konka okiriyo munda ushanga kitagizireke mbwenu bishemwe nyenda ngo erizoba ekigambo cyangira okora je tukino mwanya tukora bukozi
tukwimukaho kazo mu musiri nangu kazo mu ofisi ukateke kota ntebe ukashohora bakabuza ngo accountability aho ko abishemwe nyina ko bagmanyisa ngo hariho izoba barizo kushaba accountability embaririra ebi wakozire kuna kugambira ngo koreki ukikozire konka ko ratakikozire ekibi bishemwe nyina ngo tuwe hari kibi kereya tuwe hari kibi aho kube kibi kiresire abantu barga hatushemire kora bakore bitashemire gukora ki okiza mu parliament aba member parliament rero twine ba politicians bingi ebigambo bine bingi kereya nambwe ntatwaza umubururu noza kuburira mu mpaka ruru ngende kubakorera konka no koraje amherwa byona kutara kushabika accountability ojine nambwe ntikumanya nkwe okubiri ba LC1 2 3 and 5 nibakoraje aba head teacher bari mu mashomero nibakoraje twine ekizubu cha corruption aho kizonkani nda president nagamba abigambo byo gukora abo kuba town clerks kawu abo baremise ki emirimo ya government kugenda misho konka habo kugira ngo bone bimuko mukasheshe bakora konka babura kugira ki koraje mwene bishemwe ekigambo cye rizoba na nyena ngo kitekatekoho iwe wenka nyowe naheze kwetekatekaho obuwayi muko mukasheshe nonda kora ku bukozi nange nonda koraje konka ekigambo mukutandika cyangira ngo koraje tokwiza kusimwa konka korota kozireje ekibi bishemwe mwe hareki abantu abampurikize nyenda kubahiga mbamanyise ngo ekibi kituremise amaka kituremise offices ubundi nemirimo yanga kugira ki hati nobundi nicyo kurebera umuntu aine amataka nayongeraho nashaka kukura haza orahurire eki nibakita ekivumvumiraho umuruganda nicyo ebikufumura emiti ekizunzure hati ekizunzure cyo kigira ngo nkikora kizaho oreto mutu gwawo gutereza jo ahanzu kigureta gikufumura hata umuntu bankikoraje mbwene omunsi omutwinemo abantu bingi ruhanga kabahereze bicyoncho byesente hate mukurira ayimuka ngo naza gukora anyaga amataka gabantu aine hika itano naendeye mukaga mbwene abanke kizunzure rero igenda hatwaza kuzomu omukwinga ebihimba byaza kumera ebizunzure byaza kwiza byaza umugiraki umbirabyo ebine byanje haza amherwa byona kuza kusharura twarabusha bishemo wano nangu abusinge bwa ruhanga buguma hariwe koraje ruhanga kusime akutware okwo harungi aha kugera cyafutebekaniza aho katuriyo munsi wo munzenda kugenda konko koraje mwenu kutugarika umustabo cyo mburizi hazo mushorongo gwa gushembe gwa mushanzu ogwa kana rwaza hahre bigambo binkwenda kubamanyisa imwe bishemwe aho kuba haturiyo mu season yo kugira ki yo kora yo kusiga aho kuba ikigambo cyanjye ngo mama gize mbibo zawe ahamizi wahikaho umushorongo gwa kana n'ugamba ki sura ohangamisho umuyaga tabiba aho kuba nyowe ndiyo munyankore haza ndiyo mushambu wo muhwezu kandi umukunzi wo buro nambwe rigenda ndiyo nintekateka kubiba nambwe nyuma ntirembo abantu bambuza kashi itaka kariyomere iwahangamisho tokweza mbwenu ekigambo cyanjye kigira cyo heyigura umushoro ngo kubanza ngo mama gize mbibo zawe ahamizi itaka ryo ndigira ki mbwenu umushoro ngo akana ngo ningwenki ohangamisho muyaga tabiba kandi ogahange bicu tagesha bishe mwamwenda kugesha aho kwa nabagambira accountability reba iki cyoshe birikora okore je haza noza kusharura aho kwa muherwa byona ninyenda kumanyishimwe abana be mu mashomero abaryokwe wano ndakutunga results nungi kora je aho kuba haturiyo mox nambwe nabamwe batanje kurura abatarakozire je imwe abana b'amashomero abina bazire babo abamwe bakozire moka aho kugira ngo tamukuyatandikire ye kubanza tiyakora yaza yatekateka ngo nakora tiyakora je umwaka etamu ya kabiri ikire tiyakora je mbwene hati
hati yatandika kunyiga nambwe no abana bingi banyigire bishemo nyowe nabagira ngo ndi school chaplain mu mashomero nimba reba sometimes I'm always calling them calm down mugaruka hansi y'umukoro aho kuba mukino mwanya aho kwa nicyo yanagira ngo okoraje okine umwanya mbwe nibishemwe abaryokwe ninyenda kwamanyisa obwo kino mwanya uruhanga ataka kwihire mu mwisyo mkaba bayihire mu mwisyo koraje oshemeze ihanga ryawe oshemeze amakagawe oshemeze umurimo gworoho hazamuherwa byona noza kugira ki noza kusimwa nebigambe byonyenda kubendeze mbabaza ruhanga kreya nashemero munonga konke kigambe cyo nke tinkwena ngukibenke eki omubibi yabibire ahuko ombibi akiza yaza kubiba umubibi kuyagire kubiba yatware mbiboze ahamizi nko kuba kugira ngo mama ngize mbibo zawe yabiba kuyabe natambuka ezumwe zagwa nkahi umahwa ezindi zagwa rukiri ezindi zagwa ahita karungi mwene zagwire ahita karungi zagira ki kateke ngo iyo mpurikirize eje mbibo yinagambe yo koraje yagwa ahita karungi konka kwera yagwa ahita ka eriter mu bujimusa aharukiri neza kunyuruza bakubuze ngo bite 2018 Reverend Mugisha Nathan Karugaba kuyabere nabure kigambo cyo koraje hine cyo hiromu aho kuba umwaka guri nguza kuwa kireya accountability nibaza kubuza umwaka kurga January kwika hati ukuzireke hine cyo koze cyo kurebuka mbwene mureke bishe mutukoreje kandi kutarakoreje nduza kusima mukamasima nimbendeze mbabaza ruhanga kandi mugume no businge kigambo cyo kitematemiro mituma yanyu haza murebe ruhango ko arize kubakoraje kora no koraje no kora kubi hati ni isaha yo kugira ki yo kwinuka ukakoraje ukasimwa ukareka ekibi kikareka kugira ki kubandamirira otaba nkenkoko kubandamirira amahuri amuherwa byona ekatura ubundi byana bibi nangwa dere ecyungu marere kucyenda kurya enkoko kigira ki kijibandamira nambwe ni wote genesereze wisemo ekibi ekitwagamba wikiriza cyakubandamira nkiza kukumira konka nkayenze ngo gumori y'umuntu warahanga nimbendeze mbabaza ruhanga mukaba wita si mwe Reverend Salom Shara yokwendera mwenu mwikirize aho kuba Yohana nanye nango nshomereho ya ebigambe byo aza ngendero musareje Yohana shuri 15 hazo mushorongo mungire Yohana shuri 15 mushorongo gwa mushanzu gonka nubwo nkwenda kubarekera haza tuzo mushareje abo kwe bigambo namwe mutateka nguri nyina bigamba konka ruhanga yanagamba niwe 15 mushorongo gwa mushanzu harende bigambe byagamba kanshabe Madam Kireya munywani wanje abinshomere Yohana 15 mushorongo gwa mushanju kumuragumo murinye nebigambo byanje byagumo murinye ebye byarabo mukanwa kanje umukasheshaka nabo muzindaro mushabe chona iwe shaba chona iki muri kwenda amina kiryabakorera hariho kiguranga cyakwenda gukora wishemwe kandi wikirize rizobe bigambe byo wakoraje noza kutunge birungi katushabe twakusima ruhanga abo ko wikiriza kandi wantuma nko kuwagambira mu Isaya mukaga mushururwa 8 otintumoha kandi orangendere noha beba nizo misho gawayi mukama kandi ikigambo cyo wantuma nakikiriza aho kuba mukushabire nti abantu babone mbagambire ki wambagambire kukoraje kandi basimwe mwene tatu munyambabazi nyenda kusima program eji eyawatireho aha TV West kandi ukira munonga nabahereza bawe watekatekire ukujebembera ukira munonga umuzana wa Kireya n'abantu abiyakwasibwe bona imukama baherezo kubagino kushemerwa imwe abantu abaruhanga imukama abitukushaba nimwe kandi imbabazi zawo ruhanga zongere kubarinda nimanye ngo imbabazi za ruhanga ziriho munitwe mbwe no butwari bwo murumogwe mukama yongera kutebekanise byitu tuguma mu mbabazi zawe haza kuturagarika kurudana turyabahurire twongere kwimisa izina ryawe iwe Yesu Kristo mukama witu mwikirize mbasabiro musinge kandi no mugisha aho kubanirwe twayeterwe mukasheshaka mukama barinde mukama bakizo mushana gwa misoge mukama barebe se mbabaze zo businge agabagara cy'umukono gwe kandi abaherezo kubage no kushemerwa ubwo mugisho gwa ruhango gwa tatitwe no mwana no mworukwera nago barangiriraho bishemwe mugwakire iwo okushasha ukire ushobirwe ugaruka mu mbabazi kandi program eji ningishabiro mugisha
TV West ninshabiro mugisha iwo oryokwe okubasa kubango biri nokora kandi koraje ninkushabiro mugisha hazo mugisho go gugende nitwe gureka kuturugaho guzo matungo gito business ziko mirimo yona kandi mugisho guzaha abantu bitu yanga ryona president witu nabebembezi bona mu Uganda nabebembezi b'amadine nimbashabiro mugisho go hati nebiro ryona kama abandindire kama simwe asimwe munonga yabare iyo watambira nito mu trikeki ekinjiri ningashe trikeki cy'ikigambo kandi ubwose cyayibembera Reverend Mugisha Rugaba Nathan kandi shuware yatugisa kurenza munonga kuwa kubasa kubundi washanga turiyo ntwendera ikigambo cye yakiho mu burizi ronde kitabo cy'uburizi ubundi shura yawe ye11 umushoro ngo tuwashomaho mice ku rwago kubanza mpaka hagwakana konka kuwa kuboyi no wiriwe shomeje mshoro ngo yo nampora urebe mugama natugambira cyaha koraje ukina umwanya koraje ukine umugoyine igishaho go umugoyine gukoreje wabo kigwine ahabo kuboguruho konka hino ndije ari kugwenda mwene gukoreje osimwe kandi wabo tasimwe biri nshimanyisa ngo tori gukoraje mwene abishe bo mereke umaka umukaza irimu akoreje agumumaka no mushija ino mukazi akoreje nabana bariyo mukamukoreje kwenda ngo tusimwe abana bahumwire murenga umwakoraje mu cyumuro keci musimwe kugira ngo twaza kumuruka abazire babe bine chance yo kugira ngo umwana wanje kamugake mu Burundere school fees mu Burundere shopping ahabo kubakoze iki program ya msiba atachinegrea twikirize tumureho natugaruka n'icyo kacyo kama simwe